Mafiere mwiryo yakadutangire turatangiye ndagira ngo mve amagambo dutangirana wumve witonze byagenze ute tega amatwi nuko dutangiye ati dutangire mu 1958 hari igikombe cy'isi ati muri kano kanya tugeze ahitwa Gothenburg ubwo ni mu murwa mukuru wa Sweden. Final match of Group 4, Brazil versus the Soviet Union. Ati aho tugiye kureba umukino w'itsinda rya kane wa Brazil ndetse na leta zunze ubumwe z'abasoviete byari byahuye uwo munsi rwambikanye. Brazil and with all their losses in the last decade, the country's spirit has been just crushed. Ati ndetse nkuko mubizi Brazil mu gikombe cy'isi cyari cyayibanjirije yari yatsinzwe ndetse ngo byaje gutuma Brazil umwuka we cyangwa se cyo twakwita nk'ishyaka ryayo ryangirika cyane. Brazil mu gikombe cy'isi cyari cyabanje yari yatsinzwe. Sasa igikombe turimo ni 1958. Ati Brazil ubushize yaratsinzwe. Ati ndetse mu gutsindwa kwayo twagiye tubona n'abafana ba Brazil muri icyo gihe bamaze gutsindwa mu gikombe cy'isi biyahura bitewe nuko ikipe yabo yatsinzwe. Turi Gothenburg mu murwa mukuru wa Sweden muri Sweden. Yari mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ngo Brazil rwari rugiye kwambikana hagati ya leta zunze ubumwe z'abasoviete ndetse na Brazil. Katurore ese byagenze bite? Ibi ni ibintu byabayeho kandi ni za filime z'ubwenge. Abanyamakuru bafite umunwa nibo turi kumva kuri radio ni Ligani na cya Mustafa bafite umunwa uhambaye cyane iyo byageze kuri ruhago baravuga ukagira ngo bamize BBC. Ligani In fact, reports from the locker room say the teenager was sick to his stomach upon learning he would be starting. Not exactly. Abakinyi Brazil kugenda bagarukaho bose nta shaka bagifite muri iyi minsi kuva batsindwa mu gikombe cy'isi gishize. Nta mwuka bagifite wambaye. Nta yesipura imbega bavuyeyo ni Brazil. Izi ni intangiriro. Bavuye abakinyi bazi bakina leta z'ubumwe z'abasoviete n'abakinyi ba Brazil. Brazil bavayo hano wambaye nimero 10 ari mu 1958. Kinyi wambaye nimero 10 afite ubwoba rware abakinyi areba abafana buzuye hano stade ni ngari. Pere muramuzi iryo zina so bwa mbere muryumvishe je nakuze mwumva. Sasa mbere yuko tuva hariya Brazil igiye gukina igikombe cy'isi rikabanze batugarura inyuma aho ahitwa muri Paulo badusubije inyuma imyaka 8 mbere yuko kira ubwo ni muri 50 badusubije mbere yuko Brazil ikina finali haratwari turi badusubije inyuma nahitwa So George no dutangiriye mu giturage kure. Abana hano nibo bikoreraga akazi ko gwanagura inkweto urazuka mu kubita vena kagwanagura inkweto mu 1950 badusubije inyuma mu myaka 8 yari gwanagura inkweto. Mwana mupase mwana nano kumbe byana byano nibirara byana byano ningegera urabibona ibyana muri karitsiye kuri karere ibi byibushe uyarabireba yarari gukazi ko gwanagura inkweto. Abana bakagera gutya bakazano bakabyinisha inda bagashimishanya n'abana bera muri karitsiye ahantu mu cyaro. Mbere yuko batwereka ibyiri ya finali babanje kudusubiza mu cyaro batwereka abantu ukuntu bari babayeho. Hari abana bibereye hano mu cyaro ibyana by'inkubaganyi biza bikiba n'imyenda bitesha abantu umutwe. Ni ibyana by'inkubaganyi bikazano bikareba imyenda byibye. Mwana karona akora ibyo mani bikabangamo umupira byibaga imyenda bikaza bikabangamo imipira. Ni ibyana byo muri karitsiye mbere yuko igikombe cy'isi cyo muri 58 kiba reba ibyaberaga mu cyaro. Byana biri gukina birabanza bibangamo baro ni karere mbega mwana mufate pass baratangira n'abana bera mu cyaro. Brazil mwibutsa kuri ruhago murabazi abana bato muri za 50 uko baga bameze muri karitsiye uko bakinaga barakohereza ku mureko pasa ugatuza n'ubwana butariko te technique mwana bara yifata hirya bwana bwibera muri doban zamuga gatera umutwe ndagashira ugatuza. Abana barakaze bana bato cyane barakubategura babapasaniza muri karitsiye batera umusinzi. Karimba Dani ntiyanabimenya kikiraza kirakubita twika inzu
twagiye mwana, baro ntabwo ikora hasi. Abana nabanga n'ubwana buto ariko baro ntabwo ikora hasi. Mwana mugire ubwana bagasara mu nkabyana muve hano. Rurabyibushye nk'urudatekereza. Ciao. Baro ntabwo ikora hasi. Bana ni babi. Brazil niho dutangiriye. Sunikuyu bariragwa. Iki kisha umukino wa muginga uratwice, baro ubundi ntibayemerewe gukora hasi. Nanjye hari ikintu cyari nkinokoje mu maso, bararunaga. Urwana ngo barutokosha gongo mugenzi we. Kibatera ibyondo n'ibyana byo muri karitsiye. Ndagwaye mwana, nta mutima muba abana bagira nawe akamwishyura. Nugufite nata, izi ni intangiriro mu rugo. Ibuka abana ntago bamesa, dore mama ukuntu abareba ariko bano baginga bazi imvune zo kumesa. Mama Thompson dore indoro, ufite igikabyo nk'icy'umu wagira no mu Nigeria kazi. Hajya papa vayo byana mama arabyica. Namaze guhanagura inkweto ubwo twari turi kuza dutashye, twaguye mu byondo. Wapurabesha twanduye turi gukina football. Kiracicika. Kumbe ntabwo mwanyere mwe muri gukina football. Mfasha Thompson nkwereke. Mfasha. Muhaguruke mwabaginga mwe mwoge mujye guhanagura inkweto. Mama yabatumaga ku kazi bakajya guhanagura inkweto. Kumbe tuvuye ngaho hari mu 1950 harimo igikombe cy'isi nanone. Bano bari gusenga n'abasaza muri karitsiye bagiye kure umupira kwa Saxena. Icyo gihe Brazil yari finali ngiri gukina na Irigwe. Imukino rwose azga iminota mike ariko igitego kiracyari kimwe. Brazil na Irigwe mu 1950 bageze finali y'igikombe cy'isi. Abasaza muri karitsiye bari kumva umupira. Kumva umupira mu kabari, abana bo ntago bemerewe kwinjira mu kabari. Bari hano hejuru bareba match. Bibaye bingahe mani bitego? Biracyari kimwe. We yaravuze ngo ni kimwe. Abana ntago bemerewe kwinjira mu kabari, umupira bawumviraga muri parafone bya birara. We yo kumbi iki kiri guterete yo tubiza umwana ndakwiyamye. Hey guys, bamwana bibaye bingahe? Hano amuginga ninje ndabwira mama kuri hano. Okay, just stay quiet. Ngaho tuza mwana. Bigenze bite Giko? Go against Brazil. Brazil bayiteye ikindi, barabatsinze. Abana bari muri Brazil, ikipe yabo yari finali y'igikombe cy'isi barabatsinze. Gusa aracyari iminota mike begera hano. Bumva ikipe yabo bigeze, abana bari gusenga. Abasinzi mu kabari bari gusenga, abafana ba betinze uwo munsi ni mu 1950. Erige ni nawe akomeza asakuza kuri radio. Brazil barayiteye nyuma y'igihe kinini yarigenge shashiramo n'ibigambo nibyo batavuze warabivuga arahimba. We na Mustafa ari umuntu waba ariho arumiwe. Abasaza barabatsinze, abari bari muri karitsiye ikipe yabo y'igihugu barayitsinze. Bakunda football muri Brazil kuva kera, kurya ikipe itsindwa umuntu w'umugabo akarira nk'umwana. Umwana yabonye papa we mu kabari ari kurira, umwana yabonye se ari kurira nawe atangira kurira. Ikipe iratsindwa bakarira, bafana nk'abariyo. Namwe bafana bya rwatubyaye harya n'umureyo. Nako twamuburiye irengero sha yaraturiye acisheni. Nubu wamumbonera yamamagara. Tugaruke hano muzeyi gumye mu kabari mbona mwiriraho. Brazil bayitwaye igikombe cy'isi ahari mu 1950. Kubitana n'umwana ari kuri. Win a World Cup for Brazil by I promise. Ati papa wenda uyu munsi Brazil bayitwaye igikombe cy'isi ariko papa ndagusezeranya. Umwana ari magambo yabwiye se. Aramusezeranya igikombe azakimuzanira. Brazil izagitwara. Papa araseka. Mwana we nabyuzi. Narwatubyaye nuko yaje atubwira. You focus on school. Wa mwana ugenda wumva ibyo mama wakubwira, wowe utekereza ku masomo gusa nta kindi. Ibyo umupira ubikure mu mutwe. Paniko yabwiye umwana. Umwana yirwaga muri karitsiye yikinira karere, yabonye papa ari kuravuga ati papa, aho kurira ngo Brazil bayitwaye igikombe, nje ubutanzanya nzakora uko nshoboye Brazil twari igikombe cy'isi. Ni isezerano. Kumbe tugaruke yakure no. Mama, I should know I met her father. Aisha agira gutya kaza gukoropa kugira ngo n'udufaranga tw'utunga umwana.
Then we got married. njye na so twarashyingiranywe. Him, who was so good with his head, he wouldn't play football. Papa we yakoraga cyane ngakine football, yari umukinnyi. Him, as soon as he hurt his knee. Gusa yaje kuvunika byose birarangira, football yirapfa. Mama ari kuganira umwana we, kumba umwana aganirira, mama yamuzanye mama koropera abakire. Mama mu koropera abakire yazanye umwana. Umwana kugera mu rugo rw'abakire ntashinda ari kureba igipolisi cy'abakire, ntago yitaye ku byo mama mubwira. Barihaye. Mama akamubwira ndaje. Can I trust you to finish this so I can help? Mwana reka nizere ko hano hantu burangize kwa koropari kanitabe mabusha. Yarazaga koropera abakire agataha, kumbe mu mwana ibi biryo ndabiporesha tunu ubwa mbere. Aza kugiporezo. Agitangira ba nyira giporezo bara. Street kids, why bother? Cyane by'abakire bitangira kuza kwanduzo bakoropye. Mardo Brito, the scouts? Yeah, it's Wait a minute. he's looking for players for the Santos Football Club. Birasa nkaho Santos Club ni club nyine ikeneye abakinnyi ngo yateguye irushanwa rya football. Once he sees me play like this, Stefano, Bakeneye abana bakina nkatwe mwana tuze kujyayo. so he sees me play like this. Ururi kurya. I'll be like Mazzola. Ati njye ninkura rwose nzaba nkamukinnyi bita Mazola. I'll be like Pelé. Nanjye ninkura nzaba nka Pele. Kumva u Rwanda rwakuze Pele we asanzwe ari. Pele Goalkeeper for Vasco. ko Pele nindi? Ko Pipa Flasco. Bile the suit. His name's Bile. What idiot would think Bile's name is Pele? We Pele ntago ari ryo zina ryo wamuginga we. Hey Bile, stop this shot. Ngahagarika ishoti amutera ishoti. Bimumeneka urwo ibyana by'abakire bimwiyenzaho. Wari mbashaka kumera nka Pele agarika ishoti. Me? But he keeps... Mama ntago ari ryo yakoze amakosa cicika wa mwana wikoze ikosa ni wose umukire gukoshereje umusaba imbabazi. Mumbabare ntago nzongera kumugarura hano. Mwarabwiye ati cicika wa mwana umukire buri yumukoshereje. Iyo gukoshereje ni umusaba imbabazi. Mwana kuro cya gipapuro. Ngo ni igikombe cy'abana batonya ngo cya Santos Club. Kumbe baje muri rya rushanwa bakeneye abana batoranyamo bafite impano bakabajyana muri club yabo kubatoza. Reka twereke abana baginga mwana uburyo twe dukina bikina football y'ibirara. Ya karere basanga bakina nta mategeko ayigenga. Mwana tujye kubemeza mwana ibirara nebyo bivayo. Mwana tujye mu irushanwa. Bizana babana bakire nabo bayashe mu irushanwa. Bafite na jazz bafite ukuntu bagenda bakambara bagahuza. Ibirana nabyo byaje kwiyandikisha. Ni club ishaka gufata abana ikabajyana mu academy, ishaka abana bafite impano. Ibirara biza gukina. Katurore mwihangane. Ibyana nabyo bivayo natwe tugende twiyandikisha wana. Natwe turakaze. Nibyo byana byo muri kare usanga byiyaminiye kuri karere. Hano pasi ziratangwa. Katurore. Match yatangiye ibyana byinjiye ikibuga. Byagiko wa mugengwe baro igucitse gute byo biranatongana mu kibuga bifite n'ukuntu bitukana nk'ibirara nyine byose kuri karere yabyo kugera imbere zamukiranyera umuginga aransebesha mani mapase mani kirira ku isahani bifite amaterime y'ibirara kanone uruzingo bagakubita baro mu gatuza karabara shira ku mutwe bamenyereye karere kubwo amahirwe y'igitego kijyamo batari bapasi kigiyemo mwana batsinze igitego bafite amacenga n'abarara ariko baro yabatonze bari gukinisha ibirenge abandi bana baje biteguye ikindi cya kabiri bafite amacenga n'abarara kuri karere. Giti urakenewe banguka Giti byana byaratsinze mwana nafashe igitenge cya mama tu kugira ngo natwe twambare jeze ndagikatamba kuriramo udushati mwana natwe tubonye jeze n'abana bo mu batindi sori bo mu bahanya munsi y'umutinde bari umuhanya bikoreye tujeze mwana njye ntago yankwira wana reka mbere kundi we mwana mbereke n'indamba muri kiro umubiri byana bigaruka mu kibuga cenga icya kabiri byana byakubise icyiciro cya mbere bimanuka mu cyiciro cya kabiri ni ibyana by'ibirara muri karitsiye batari bamenyereyeho football. Ikindi mufata utubiza umwana yo biserebura nk'ibisitari kumbe ni imbobo musinze arabiseka kumbe byo babiha akabuga gato